Bingelele gabeni zonke ikhona ngaphakathi ekendini. Unkosi nathi mina igama waNzimande sibo. Sikhona la insizweni. Akukho kube sikwenzayo. Konke sikwenzayo kubo. Futhi asiphoxele. Ake ngisho ukuthi iyathusa lento ukuthi kwenzeka into ebuhlungu kangaka phakathi kwendawo ethu yaseMbumbulu. Yenzeka kubantu abalungile esibaziyo futhi esifakazelwa nombani ukuthi nje cha. No abukufa khona kodwa ngeke ukulindele okunje kusibamba. Ungakulindela okunye nje ongamqhamukela noma kuyingozi. Mhlawumbe ingozi yemoto nani kodwa lokho kwesandla esiqondene naye cha kubuhlungu okwenzekile. Egameni lensizwa zonke nje sithanda ukudlulisa amazwi emndenini ukuthi cha mndeni anodwa kulobuhlungu enikubo. Siphatheke kabi and asazi ukuthi impela ikuphi esingase sikwenze ukugwema ukuthi into enjenganale ingaphinde yenzeke komunye wethu. Kodwa ke sidlulisa lawo mazwi nje nomndeni njani nodwa sikhona nathi siphatheke kabi. Izwe lonke nje insizwe iphatheke kabi. Bengelele njoba sashilo umdidiyele omkhulu esemhlaniphayo esemthandayo nonke ngayigabazela but all protocol are observed. Nduna bamakhaya bamzimande nazo zonke insizwe ezindala ombona ibhlungu lento mina vela ngilali lapha olwandle mhlamba ngishongo umfana kaMbeko lo ubongani igama ufuna umbiza ngegama unayo inkingi umfana kaMbeko phansi olwandle umdidelo kamaphumulo esizwe samaphumulo abanye emakhanya ke bathi hayi ayena umdidelo uMbeko uyazipha Nduna sesengifuna uthezwe umuntu osho njalo hayi ngeke ngiziphe isikhundla ngihola ukuthi uBob ukulendo la kuthiwa umhlabuhlangene umakhanya ngithi mina ucommunication ibongo zakhe ngoba ukwazi ukuxhumanisa abantu ngamakhosi ezami ibongo angizisho lezi abayisho ngithi communication wena ke osacriticizeayo lento eyenziwayo angazi ukuthi ukuphi lento bafowethu la eMbumbulu iyasinyanyisa abadidiyeli izinduna ababanga zilima bahlangana babiza amakhosi bathi la eMbumbulu sikhathele thina kubo kagazi kaJombi igazi amunku umuntu ongazi shuthi lo saqhubeka enza lento kusuka kumkhize kuyasondela omnyando sileku kusenzekile sekuthiwa khala isibhamu njoba manje sesila kuSamu silapha nje olwandle siyabuka akumnandi nomunye osuka kude akumnandi njoba bela abantu badela izinto zabo loyo muntu osenesandla ukuthi uphethe isibhamu mina ngithi mengabe nababazali ngiyathanda ukukhuluma bafundi ngiyalizwa lihlelo Mkhuzeni mhlamba makuthi undermine umakhaya bakhona bafowabo unezingane thina labesingane zakwabo ngicela niyekeni bakwethu lento ngicela niyekeni ngeke lize lime emakhaya itende kuyena uyodliwa izinja uma ke wezwakala ngoba sobayela kusuka le insizwe lezi engamukayo akumnandi webafowethu uyodliwa izinja ngeke lime itende kanje yiloko engitshoyo asihloniphaneni bafowethu makuthi siyayishayela bafowethu ngiyakhuluma egroupini makuthi siyayishayela iwashi alishayela usekhaya usisi ngoba nyabothi sinenkinga enkulu la yiloso sicelo sami bafowethu yiloko ngaba ngamakhaya